Nhyira 104.5 kro yi monsem eda wugusu a utie no team ni nyina ya krado a yeso kwan so nkoso kra na kwadwo jantoa anopei odi dwuma so nkokra Ghana nti nti obe join here ame ya adoma ochina and of course ya tredwem ensem no doso Ghana mu nsem edoso na galamsey nsem no ye ka yenwie of course ensem a efri mu ba no ezi ehwe ni ye asoman na nanu a mehu se 1200 excavators esi temapotwa ye twen se eno nso ombeyi na begu oman mu ne ye kyekere kora ye hunu kyekye ye nwie ye kora no 1200 excavators ena egu temapotwa twen clearance na etumi abepiem eno achi kora no utie transport ministry no a chese ye 3000 more manfo akra enye meduru oman mu kora and it tells you the number of excavators ya ebepiem excavator no enye kwan ene edi beyi o na yenhwe video bi kakra dwen ye Facebook Nhyira 104.5 na yenhwe video bi kakra aprosifu enra na ye ka omasem ye bi ntiase prosi ni nam ho paa o but wo mu didim o de dwen ye video yi no the police na ba site in stand we ya adwuma we any the police ni na ekon police ni na ekon stay ya adwuma no baga wa ya Yezrobia police ni na gina the store ya adwuma ya no aban be yeah no the police ni na ba site in stand we ya adwuma we the police ni na ekon the stay ya adwuma no baga wa ya Yezrobia police ni na gina the store ya adwuma ya no Nhyira FM aban be yeah no the police ni na ba site in stand we ya adwuma we Nhyira FM the police ni na ekon the stay ya adwuma no baga wa ya Yezrobia Nhyira police ni na gina the store ya adwuma ya no enti wahu said ye omo ye bold o se aban ben ese police for no kro mo from aban o omo from aban na omo gina kwan ho na se omo ye yi a omo check license ne ade wo hu na o se aban we de ba me ntwam na o se aban ben police ni na ekro no nso ye didim onfa ho omo ye adwuma no and that is why ya na ye blame the police a omo wo sa amia ya na bia wotewa wonte ase because most of them are compromised ebini mu hyehyemu a omo nim de ekoso pa omo nim krofo edi sa adwuma no a ese yetimi kye wo mo enso wo mo ta wo mo achi omo di sa adwuma no kakra obi benya di enti galamsey no akoye wo mo kyese wo mo source of revenue anaso wo mo sika wo mo nya no source of income na o mind ma wo mo no kra de enso wo mani galamsey no mo bu ase yensense ase no na yense yensu na iwia yeji ani so wia ono no yenim ba bi obefa de ba no mu refi su se wo no ayese boban na hwe na galamsey no yentimi ntu ase na wo bu ama galamsey koso sebe ukosi wudan no unsi no US unsi no UK ubesi wudan wa ha obewo magum wabusuafo bi wa ha wanso tia na akọ retirement ni ebu galamsey nsuo brewa ya no wa hwe animu na wa kai wo ho ne waye. And of course, esi etimi eka ho nsem. This is too bad. Say security officer nenam ho. Nanso ye galamsey. Now one of the things ama no may ekoso no say utie information about from Ministry of Lands and Natural Resources a. Enkrofo a yachi wo mu nyina so far. Court no ye nheda o matemu no encontentem. Hwe 2023. Bra Facebook 2023. Nipa 218 ye kire wo mo no emu 24 pe ene yetimi wie prosecution 24 stroke akrama me emu 24 pe ene yetimi eka wo masem bi nso wo ho no a clearly ye kire wo mo kra wo site
And at the end yeah, just to help. 2024, nipa 627 ayachi woman. Emu 11 pe, and yet me prosecute you almost successfully. Now 2025, even first quarter, omuchi nipa 109. And no, as we speak, you're pending. No prosecution so far, and yehu. True right to the information bill, we a free, your friend is saying, Lands Ministry, hono. Information into out of 954 arrests on illegal mining galamsey no, we've only had 35 and our prosecutions are successful, which a more fight, and we need to look at this. Say ye chi omo a na ye hwe se mra no ebetumi aye adwuma 10 se be ya ye betumi akọ galamsey no ko ye nsuo essay e na no kura se eduru fie na no pechidie na ye kan eduru fie, and this is very bad. This is very bad. Se ye pese ye konde a na se ye ma ye yiri mranim ne do mko gina animu a emra ne timi ne wo mu din 10 so se be yo mo wo akiri no ne ya chi nipa 900 over 900 o na emu 35 pe ene yetimi ama mredi wo mu a, I mean obi a wono peso wura mu no de no be ye ofin se o we kra me ya enkosi hwe. And this is serious. Enti mesre se empanimfo ma yanimre na baby a galamsey nsem ekono ano eden. I don't know what is happening, but yanyire yensem den se be ya emra na ombedi na fi omatumi atwe omo afi. If prosecutions are not going on swiftly, better na man from engaging galamsey no. So His Excellency John Dramani Mahama, One Wabain, the Lands Minister, the Interior Minister, Muntaka Mohammed, Yeshemu, let the law work on them. Then 10 times no, a detain crofo almost echo engaging galamsey, and this will help. Mamenko humano so na yatisa driver for no say 1 CD yede ebeto